به پشتوانیا بالافرین روسیه رژیم اسد اپراسیون خوای لشکری لسر گوند و باجاروکین سوریه بردوام دکه و لگور کو روانگاه سوریه مافی بروار راگهاندی کو انجمنا پاریزگاه درعایا بسر حکومت دمکی و هر وها انجمنین گوند و باجاروکین حورانه داخواز جهیز ناف دولتی دکه کو رژیم اسد و روسیا اپراسیون خوای لدجی ولاتین سیویل راوستینه و سربار دکن کود انجام وان اپراسیونان ده 80,000 ولاتین گوندوارین درعای دربدر بونه و ناب اویک بردوام ببه. هر لسر اپراسیون رژیم اسد لگوندوارین روج آوای شاما پایتخت سوریه لدورا کسوی شر و پفچوند نافبرا رژیم اسد و چکدارین اپوزیسیون ده چیبون و ده همان دمیده لباجاروکی داره یا یه بسر گوندوارین شامی و دو موشکین ججورا ارد جعالی رژیمی و لوی دوره کتبون. لپارێزگەها حەمسێژی بالەفرێن شەریên ئەسمانی ئارمانجا باژارۆکê تەلبیسê و til زەعفەران û فەرحانiyê kiribûn û ti agahî li ser ziyanan tanha nehatiye zanîn. Her wiha li bajarê Helebê tanha şer û pevçûn di navbera çekdarên rejimê û çekdarên opozisyona Sûrî berdewam e û li gor rewangehê ragihandî ku rejim nêzîkî til Refetiyê ku 28 kilometran nêzîkî sînorê Tirkiyê bûye û serbar dike ku tinê çekdarên opozisyonê û rejim 7 kilometran dûrî yekin û eger rejim beref pêş çû اوی سینور ترکیه لوی همبره کنترل بکه و لگور روانگهه او شروع پفچون بونه صدما دربدر بونه بهتری جده 1000 نشتجین وان دوران برف سینور ترکی. هر وها لگوندوارین اللازقی و بتایبتی لدوره چیای کردان و چیای ترکمانان شروع پفچون دنافبره رژیم اسد و چکدارین احرار الشام و انصار الشام جعالیه کیوه و پارتیا اسلامیه ترکستانی و جبهت النصره و اودیا اپراسیون رژیم یا کو سرکردین روسی و ایرانی ریوبریا ویدکن رودان و گلک زیان مادی و مروی کتبون.